Moirangi INA Martyrs Memorial Auditorium da numit nini chatharakpa BJP Manipur Pradesh ki State Executive Meeting ngasi Chief Minister Nongthombam Biren amasung BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana mayai tangban lawduna loisinkhre. Thauram aduda BJP ki ticket da vote karakhraba Minister MLA Singh District Singhdagi lakpa party ki President Secretary amadi member singna saruk yaki. Thauramgi saruk ama oina India Today ki survey da most improved small state ki mingthol pirakhraba Chief Minister Nongthombam Biren da BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana achamba khodol piduna ikai kumnabu utpaga loinana India gi lemjaningai oiraba Padma Shri Award fanglakhraba ex Union Minister Thaunaujam Chaubada Chief Minister Nongthombam Birena achamba khodol tamduna ikai kumnabu utki mifam aduda party gi oiba development ki matangda kupna khana nainaki Athoiba mitungi warol piraduna Chief Minister Nongthombam Birena hai Manipur gi puwari nainabada moirang asi yaudaba yaroi British ki makhutagi Bharat ningkha tamna hotnabada atoba thodang lokhiba INA gi luchingba Netaji Subhash Chandra Bose na ahanba machu ahumgi firal yungkhiba mafam oiriba moirangi INA headquarter da North East ki khwaidagi wangba INA gi firal yungduna thambang ngamlibani haiki Mahakna makhatana hai lainga kasina war on drugs ki campaign mai pakna chathari popi thabagi thabak toramba khulgi ningthau taret nipan fagatuna wakhal taminakre BJP gi lainga kasi lakpadagi Manipur gi lambi thongi fibam su phagatle haiki Chandel district ki Chapi Karong police station ki manung chanba Sajik Tampak area ki jungle da mangkhibadagi thiba fangkhidaba asi handaki lainga ki war on drugs ki popi yanthatpa chatpada yaukhiba VDF personnel adu tharaga punna ahum sure hairi VDF personnel asi mangkhibagi thongdok asi thoktrungai ki mamang kumja 2020 gi December 3 ta Haika village dagi thongkhosai chahi nifumanga koba miyoi ama Kathuong village da mangkhiba laikre mahakpu phangnaba khunja singna kumja 2020 gi December 3 tagi 18 fauba jungle manung amadi lokha da kumdana thibagi thabak chathaki adubu mahaki hakchang asi fauba phangba ngamdri haina gelngai village ki chief thangsun kapna phongdorakli Madugi matung kumja 2020 gi September 5 dasu Churachandpur district ki Ngurte village dagi Lairam route chahi 13 apokpa Nailal kauba nupa macha amasu Sajik Tampak ki range manung chanba Khongdal dagi mangkiba laikre Mahakpu phangnaba khunja singna chayol ama hena jungle manung da thibagi thabak chathaki imung manung gi maikai dagi nupa macha adu mangkibaga mari leinana Chapi Karong police station dasu missing report ama file tauki adubu mahaki hakchang ngasi fauba phangba ngamdri amaromda Sajik Tampak ka tainaba tongan ba chingmai singda tharamba popi pambi sing yanthatpa chatpa State Police Team da yaukhiba Thaubal Okram dagi VDF Ningombam Premananda chahi 38 ki hakchang su tha asigi kun amasung kunmathoi gi lonaba ahingda Uran Topta leiba 15 AR campus dagi mangkhibadagi ngasi fauba thiba khangdri N Premananda gi hakchang adu fangnaba additional SP Operation Okramcha Wangkhomba additional SP Amarjit SDPO Chandel CDO Thaubal amadi 15 AR na drone fauba sijinaduna operation chathakre Combined Force aduna operation chathakiba mafam sing adudi M Lebanon village Jomul village Aibol Jogpi Molngat village amasung Phaisi village ni 27 January dagi 29 January faubasu thiba fangdriba N Premanandagi imung manungi miyoi singsu punna thiminaki haujikti mafam aduda Premanandabu thibagi thabak ase Chapi Karong police khaktana chathare hairi amaromda JSC of missing N Premanandana karigumba December ki kuntra matoi faubugi manungda laingak na puthokpa ngamdrabadi ahing nongyai dagi matam kaktana akan bakhongjang changsil lagani hainasu lauthokhiba laikhrabani Manipur da kum amagi manamasing puthokpada maming lairiba Thoubal district ki Langathet khungi local kaya ama senjau paiba kayana magi industry singi khanduna local dagi leibak pothokpa aduga local kaya amadana leibak paikhatuna thambana local sing asida mahausagum pothokpa ngamlaroidra haibagi mipaiba faure Manipur Lengakna Manipur Conservation of Paddyland Wetland Act 2014 asi amendment tawbiduna local singasi kannanaba thaurang paikhat piyu haina laumi sinmi apun balup lausa gi maikai dagi fongdorakli asi laumi sinmi apun balup lausa gi member sing amadi Lausal Thoubal unit ki member singna koina chatuna laufam singasi gi phibam yengkhibaga loinana Lausal gi president Mutum Churamani maitena hai Khongjong gi mamang thangba aduga Langathel khungina koibada leiriba lau pari lising ani romgi local asi mafam kayada senjau paiba kayana achauba machinery kaya sijinaduna laufam singasi tawthokpa chaurakna fit ahumlom hena tawthoktuna temkhaibagi thabak chathare masina
ꯂꯩꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯩꯍꯥꯎꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ 5-6ꯇꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯀꯟꯚꯔꯁꯟ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯗꯤꯂꯦꯟ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2014 ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯧꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯈꯥꯏꯕ ꯇꯦꯝꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯐꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯇꯣꯞ ꯁꯣꯏꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯤꯠ 1.5 ꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯤꯠ 3 ꯂꯣꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ꯫ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯣꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯪꯅꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯗꯤꯂꯦꯟ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2014 ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯣꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯧꯁꯥꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯨꯌꯥꯝ ꯕꯨꯙꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯞꯄꯔ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯗꯤꯂꯦꯟ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2014ꯁꯦ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯗꯅ JCB ꯄꯨꯊꯗꯅ ꯄꯣꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯨꯊꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯗꯤꯂꯦꯟ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2014 ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯀꯟꯚꯔꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯇꯥꯖꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯁꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝꯃꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯒꯥꯔꯤ 10ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯄꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯉꯝ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯆꯥꯟ ꯃꯤꯔꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯒꯤ ꯁꯪꯒꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯚꯣꯔꯦꯇꯤꯖꯝ ꯅꯦꯄꯣꯇꯤꯖꯝꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛ ꯔꯨꯜ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯎꯠꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯂꯨꯞ ꯂꯧꯁꯥꯟꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯡꯉꯊꯦꯟꯒꯤ ꯂꯧꯁꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯜ ꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯌꯨꯝ, ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥ ꯁꯟꯒꯤ ꯃꯀꯣꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯃꯣꯠꯁꯤꯟꯍꯟꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯈꯦꯛꯃꯟꯗꯒꯤ ꯏꯔꯣꯡ ꯆꯦꯁꯥꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯗꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ CPI ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯂꯣꯀꯦꯜꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯤꯊꯍꯧꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ CPI ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ E. ꯖꯤꯇꯦꯟꯅ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯣꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ kaya leptana tawbadagi kumbi kalen naidana turel asigi ising asi anaiba ising oina cheliba amadi turel asigi ising asi miyoibana amadi sasan na chingbana sizinaba yadaba mawong amada lairiba asibusu laingak na athuba matamda medyang changbiduna afaba aruba ising oihanbinabasu cherol asina laingak ki pukning chingsilakli. State Bank of India Regional Business Office SBI RBO Imphal na Alliance for Development Alternative Manipur Adam Kakchinga Kusamnaraga ngasi Anganching Eco Park Kakchingda Uhai Panba U Chara Maru oina Yongchak Chara kaya thakibaga loinana Eco Park asida SBI Block amasu ngasidagi hangdokre.
January 3-13 fauba pangthokkiba Swachhata Pakhawara-gi saruk ama oina Let's Make It Our Mission to Blind a Clean and Green Nation haiba wakhalonda pangthokkiba Mass Tree Plantation Program aduda SBI Kakching Branch ki Manager Thangkhenpao Guite, SBI LHO Guwahati gi Chief Manager Roman Pukrambam, SBI RBO Imphal gi L Roman, SBI Officers Association gi Regional Secretary Sijakubayum Sanahal Sarma, SBI ki Retired Chief Manager Y Nimai, Railway Protection Force ki Retired Inspector Y Ranjan, Management Committee Anganching Eco Park Kakching ki Coordinator Su Oiriba Adam Kakching ki Secretary Surjit Khetrimayum, Sanjoy Football Coaching Center ki Kangbusu Saruk yaki. Zonal Education Office Chandiel Nasinduna Office asigi makhada leiba Elementary School singi School Management Committee SMC singi Training Program ama ngasi DC Office Complex Chandiel da leiba Multipurpose Hall da pangthokre. Training adu hagdokpagi tholamda Zonal Education Officer Chandiel Y Hemchandra, JDO Chandiel gi SMC gi District Coordinator Hongsa Khamba na chingba mioi kayana saruk yaki. JDO Chandiel gi RTE gi Program Officer Ringshan Saijana, Roles and Responsibilities of SMC Haiba Hiramda, AIOP Schools District Coordinator Y Lokendrona, Composite School Grants from Government Haibasida, System Analyst Jolie Analna, UDICE ki matangda District Nodal Officer MDM Langhu Mojes Analna, Midday Meal ki matangda District Coordinator Civil Works Rangbung Starson Analna Civil Works ki maramda amasung Laikangbam Rajuna Right to Education ki matangda wangangki.